kera kabaye inyeshyamba z'umutwe wa FDRL zigize icyo zisubiza ku cyemezo u Rwanda rwafashe cyo kwamaganira kure cyane amasezerano uyu mutwe wa FDRL wagiranye na leta ya Kinshasa yo kuba uyu mutwe ugomba gushyira intwaro hasi ku bushake, abawugize bifuza gusubira mu buzima busanzwe bakoherezwa mu bindi bihugu bitandukanye bitarimo u Rwanda, kuko uyu mutwe bamwe mu bawugize bagaragaza ko batifuza kurambika intwaro hasi ngo ubundi boherezwe ku butaka bw'u Rwanda. Niyo mpamvu rero leta ya Kinshasa yashatse bimwe mu bihugu aba barwanyi bashobora koherezwamo bakajya guturamo bo n'imiryango yabo. Aya masezerano rero u Rwanda igihe rwayamaganiraga kure cyane byatunguye benshi bibaza uti niki gituma u Rwanda rwamagana aya masezerano mu gihe icyo rwifuzaga ari ukubona FDRL yambuwe ubushobozi bwose, abayigize bamwe bakoherezwa ku butaka bw'u Rwanda. Yewe iyi mirwano aba barwanyi ba FDRL bari basanzwe bagiramo uruhare mu burasirazuba bwa Kinshasa bigahagarara, none no kubera icyo u Rwanda rudashimishijwe n'aya masezerano. Rero icyo u Rwanda rugenderaho nuko Kinshasa uko yaragiranye amasezerano na FDRL atari ibintu mu by'ukuri bigamije ugusenya uyu mutwe, ahubwo ari ugutiza umurindi uyu mutwe ndetse no kuwuha ubushobozi bushya, kuko nta kuganira n'inyeshyamba bifuza gusenya. Kugirana amasezerano n'inyeshyamba z'umutwe w'iterabwoba ni kimwe mu bintu ngo bigaragaza ko imikoranire ikiriho ndetse ko FDRL ifite gahunda yo kwihisha muri FDRL. Muri make leta ya Kinshasa irashinjwa ko igamije ugukora nk'ibyo yakoze igihe byasabwaga ko arire yasenywa. Igihe rero byasabwaga ko arire yasenywa nibwo havutse icyitwa FDRL. Kuri inshuro rero barifuza gufata abagize umutwe wa FDRL bakimurirwa mu cyitwa FDRL, bikitwa ko FDRL yasenyutse, nyamara kandi abayigize bakiriho, ibitekerezo byabo bakibifite, muri make ingengabitekerezo yabo bakibifite ndetse bakigenderaho. Ni mpamvu rero aya masezerano u Rwanda rwayamaganiye kure cyane. Rero kuri inshuro ndagira ngo tugaruke ku gisubizo FDRL itanga kuri ibi byavuzwe n'u Rwanda, cyangwa se kuri iki cyemezo u Rwanda rwafashe rwamagana aya masezerano. Menye Ibaruwa rwose ifunguye FDRL yagize igisubizo itanga. Rero ni igisubizo rwose giteye impungenge none ku mutekano w'u Rwanda ndetse no kubigendanye no kubaho k'uyu mutwe wa FDRL, kuko kuri ubu ngubu byasaga nkaho FDRL kuba yaragiranye amasezerano na leta ya Kinshasa byari urwitwazo rugamije ukongera gushaka impamvu yo kugaba ibitero bishya ku butaka bw'u Rwanda ndetse no gukomeza kubaho no gukomeza ibikorwa byayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kinshasa. Rero kugira ngo byose ubyumve, reka tubihere muzi n'umuzingo, ari nako ngusaba gukora kuri subscribe ni buri mushyano kugira ngo inkuru n'amakuru kandi byize tudahema kukugezaho bijye bikugirira ku gihe mu buryo bukoroheye cyane. Ikaze. Umuvugizi w'umutwe wa FDRL Nyuma yavuze ko uyu mutwe waganiriye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyigaragariza ko udashaka ko ikibazo cyawo gikemurwa hakoreshejwe imbaraga, ahubwo usaba ko hagenderwa ku bukangurambaga no kuganira. Nyuma yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na BBC ubwo yavugaga ku masezerano FDRL yagiranye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajyanye n'ahazaza h'uyu mutwe. Uyu muvugizi rero wa FDRL yavuze ko muri gahunda zijyanye n'amasezerano ya Washington n'izindi nyandiko zizayaherekeza harimo igika giteganya ko Kongo igomba gusenya FDRL, ariko ko bo bashaka ko icyo gikorwa kidakorwa hakoreshejwe imbaraga. Yavuze ko mu masezerano bagiranye na Kongo bumvikanye ko iki gihugu kidakwiriye rwose gukoresha imbaraga mu gusenya FDRL. Ati ayo masezerano arimo icyo gika kivuga ko Kongo igomba gusenya FDRL. Icyo gika akaba ari cyo cyatumye tugirana amasezerano yo kureba uburyo Kongo yarangiza inshingano yahawe, ariko hadakoreshejwe icyo kintu cyo kudasenya cyo kudusenya cyo kuturwanya hakoreshejwe imbaraga, ahubwo bikaba byakorwa hashingiwe ku kintu cy'ubukangurambaga cyane cyane cyo mu gika cya konopsi harimo ibyo bice byombi. Aya magambo rero ya FDRL
aya magambo rero ya FDRL ku Rwanda mu by'ukuri yafashwe nk'uburyo uyu mutwe ukorana bya hafi na leta ya Kongo kugeza aho byombi bihurira mu biganiro bigamije kureba uburyo bwiza bwo kuwusenya. Ni mu gihe u Rwanda nanone rukomeza rugaragaza ko rumaze igihe rusaba ko uyu mutwe usenywa burundu ndetse ukamburwa intwaro. Ngoma rero yavuze kandi ko nta gihe ntarengwa cyashizweho cyo gushyira mu bikorwa iby'aya masezerano ya FDRL na Kongo. Ni ibintu bita bitera impungenge ku buryo bukomeye cyane, kuko aya masezerano kuba atagaragaza igihe azashyirirwa mu bikorwa, igihe ingingo zirimo zizatangira kubahirizwa, ni ibintu bigaragaza ko mu by'ukuri u Rwanda impungenge rufite zifite shingiro. Rero Ngoma mu magambo yagize ati nta gihe ntarengwa twahawe, hari inshingano buri ruhande rufite, nta ngengabihe twigeze dushyiraho, kuko nyine natwe hari ibyo dusaba bigomba kubazwa leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'izindi mpande. Rero turasaba ko bibanza kuzuzwa. Yongeyeho ko FDRL ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bice M23 yigaruriye, aho yavuze ko ari naho abarwanya bayo bagaragara cyane. Ku ruhande rero rw'u Rwanda, ikibazo cya FDRL cyakomeje kugaragazwa nk'ikibangamiye umutekano warwo bitewe no kuba uyu mutwe warashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kandi ukaba n'ubundi ukorera hafi y'umupaka warwo. Mu biganiro byabaye hagati ya Kongo n'u Rwanda kuva i Rwanda kugeza i Washington, ikibazo cya FDRL cyagiye kigarukaho cyane. U Rwanda rwagaragaje ko gusenya uyu mutwe ari kimwe mu bisabwa kugira ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Umuvugizi rero wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro aherutse kwibutsa ko amasezerano ya Washington atagamije ibiganiro byo guhendahenda FDRL, ahubwo agamije kuyivanaho burundu binyuze mu kuyambura intwaro no kuyisenya. Yagize ati amasezerano ya Washington agena gusenya FDRL, ntabwo agena gahunda yo guhendahenda umutwe wa genocideri guverinoma ya Kongo yakomeje guha intwaro no gukorana nawo. Yolande Makuru rero yavuze ko gushyira mu bikorwa aya masezerano bisaba ibikorwa bifatika bigaragaza ko FDRL yasenywe kandi kamburwa intwaro aho kuba ibiri mu nyandiko gusa. Kwa 28 Nyakanga rero 2026 abayobozi ba Kongo barimo minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kwa karere ariwe Floribert Anzoroni ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya batangaje ko FDRL yemeye gushyira intwaro hasi, bavuga ko igisigaye ari uko u Rwanda rukura ingamba z'ubwirinzi. Ndakeka neza wumva aho u Rwanda n'ubundi ruri gutegerwa, aho u Rwanda ruri gushyirirwaho amananiza. Muri make FDRL yo ntabwo izigera ishyira intwaro hasi mu gihe u Rwanda rutarabanza gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe. Gusa u Rwanda rwo mu by'ukuri rwamaganye iyo myumvire, ruvuga ko FDRL idakwiye gufatwa nk'umutwe ugomba kugirana amasezerano asanzwe na leta, ahubwo ko ikibazo cyayo kigomba gukemurwa binyuze mu kuyisenya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero w'u Rwanda Ruvinde Uwungirehe nawe avuga ko amasezerano ya Kongo yagiranye na FDRL atandukanye n'amasezerano y'amahoro ya Washington, ndetse anenga uburyo Kinshasa ikomeje kugaragaza ko ikibazo cya FDRL cyakemutse. U Rwanda ruvuga ko FDRL ikiri ikibazo ku mutekano w'akarere, bityo ko igisubizo cyacyo atari ukuyiganiriza gusa, ahubwo ari ugushyira mu bikorwa gahunda yo kuyambura intwaro no kuyisenya burundu. Rero ibikubiye mu ibaruwa FDRL yandikiye u Rwanda nabyo rwose birasobanutse. Uyu mutwe wa FDRL wo ku giti cyawo ugaragaza ko aya masezerano rwose ngo uzayubahiriza uko bikwiye nk'uko biteganywa n'ubundi muri aya masezerano, nk'uko bigaragarira muri aya masezerano, ukarambika intwaro hasi bakemera gushyirwa mu kigo kizabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Ariko igitangaje kurenza ibyo byose nuko FDRL ibyo isaba u Rwanda ari byo biremereye cyane, ari nabyo rero bisa nkaho ari byo leta ya Kongo Kinshasa yifuza ko bizagenderwaho mu kugaragaza ko u Rwanda ari cyo kibazo mu bigendanye no kuba FDRL itarashyira intwaro hasi igikomeje kubaho. FDRL rero icyo isaba nta kindi, isaba u Rwanda ko rwakuraho ingamba z'ubwirinzi kuko n'ubundi ngo zibangamiye uyu mutwe,
ko ngo habaho ibitero ngo bitateganyijwe mu gihe FDLR ngo yemeye gushyira intwaro hasi ndetse itari gukora ibikorwa bihungabanya ngo umutekano w'u Rwanda cyangwa se yewe itari no muri iyi ntambara bahanganyemo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo uyu mutwe ukomeza ngo kugabwaho ibitero bya hato na hato ngibyo byose bikorwa ngo n'u Rwanda. Uyu mutwe rero ugasaba ko ibyo byahagarara mu rwego rwo kuba ngo nabo bashyira mu bikorwa gahunda zigamije ugushyira intwaro hasi. Ikindi kandi FDLR isaba n'ubundi ngo ni ukuba u Rwanda rwabanza kubahiriza ingingo rusabwa mu bigendanye n'amasezerano ya Washington, rukemera n'ubundi ugukoraho ingamba z'ubwirinzi. Muri make FDLR bisa nkaho nayo ubwayo iri kuvugira uruhande rwa leta ya Kinshasa, kuko ibyo FDLR isaba mu Ibaruwa yayo naho bitandukanye n'ibyo leta ya Kinshasa nayo ubwayo isaba mu bigendanye n'amasezerano u Rwanda na Kinshasa bagiranye ya Washington. Ya masezerano ya Washington hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na Kigali, ibyari birimo ibyo Kinshasa ivuga ko u Rwanda rutubahirije ndetse rugomba kubahiriza, nibyo uyu mutwe wa FDLR usaba ngo mbere yuko ngushyira mu bikorwa gahunda igendanye no kuba izi nyeshyamba zashyira intwaro hasi. Uyu mutwe rero ugaragaza ko ngo mu gihe u Rwanda rutaremera ko rwubahiriza cyangwa se rutaraha umugisha aya masezerano FDLR yagiranye na leta ya Kinshasa ndetse rukureho ingamba z'ubwirinzi ngo zigira ingaruka kuri uyu mutwe wa FDLR ngo nayo ngo nta kindi izakora usibye gusa ngo kwitabara ndetse no gukomeza ibikorwa byawo. FDLR rero icyo isaba kirumvikana, yemeza ko rwose u Rwanda rukwiye gukuraho ibyo bikorwa ngo rwashyizeho kuko bibangamira uyu mutwe. Rero amakuru avuga ko FDLR ishaka n'ubundi kwifashisha bimwe mu bigo byabo yari isanzwe ibarizwamo nk'ahantu izakomeza kuba igihe izaba isubiye ngo mu buzima busanzwe. Nta bindi bigo aba barwanyi ba FDLR bazigera boherezwamo wenda ngo bavanwe hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kinshasa ngo bajyanwa ahandi hatari kuberamo iyi ntambara, wenda nko mu zindi ntara nko mu kindi gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kinshasa, ahubwo aba barwanyi ba FDLR bazakomeza kuba hariya za Rumangabo no mu bindi bice bitandukanye ahanini byegereye ahakomeje kubera imirwano, n'ahandi bazigera mu by'ukuri batura. Rero impungenge aba barwanyi bagaragaza ngo nuko batakemera gushyira intwaro hasi mu gihe aho bazaba bari badafite izo ntwaro. Muri make ngo muri ibyo bigo bazaturamo byegereye u Rwanda, kandi ko ibyo bice mu by'ukuri ngo byegereye aho u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi. Rero aba barwanyi bagaragaza impungenge z'uko u Rwanda rushobora kuzabagabaho ibitero mu gihe bazaba bemeye gushyira intwaro hasi ndetse bubahirije icyo gikorwa, batagifite intwaro, barindwa na leta n'ingabo za leta ya Kinshasa. Muri make izi nyeshyamba za FDLR icyo bo zigaragaza ni impungenge ku mutekano wabo mu gihe bazaba bemeye gushyira intwaro hasi. Rero aba barwanyi muri iyi baruwa cyangwa se muri iri tangazo ryabo ntabwo hagaragaramo ingingo igendanye no kuba bamwe muri aba barwanyi babishaka nk'uko mu masezerano ya leta bagiranye na leta ya Kinshasa yabivugaga. Ntabwo harimo ingingo igendanye no kuba bamwe mu babishaka bazoherezwa ku butaka bw'u Rwanda bakajya mu kigo cya Mutobo, muri make bakakirwa n'u Rwanda nk'uko byari bimeze. Iyi ngingo yo ntabwo bayivugamo, nta nubwo ahangaha harimo ingingo igendanye no kuba aba barwanyi ba FDLR bazoherezwa mu bihugu bitandukanye byemeye kubakira bikabasubiza mu buzima busanzwe, ahubwo bo icyo ahanini bagaragaza ngo nuko bazakomeza gutura mu bice basanzwe batuyemo. Bagaragaza ko rero ahangaha ariho bafite imiryango, ariho bubatse famiye, ariho bubatse ubuzima, kandi ko ariho bazakomeza gutura gusa. Ariko ababishaka bo bazoherezwa muri ibyo bihugu bakajya n'ubundi gutura muri ibyo bihugu bo n'imiryango yabo bagatangira ubuzima bushya.
rero iyi ngingo mu by'ukuri niyo ikomeye cyane, niyo ikomeje kwerekana ko izi nyeshyamba za FDLR gahunda igendanye no kuba zashyira intwaro hasi zigasenywa yo rwose ntabwo ihari, ahubwo icyo bari bagamije inama naniza yo gutuma u Rwanda ruzagaragara nk'uruhande rwanze kubahiriza amasezerano ya Washington, rukanga gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR yari yemeye gushyira intwaro hasi, ndetse rukanga kubahiriza ibyo rusabwa kugira ngo FDLR iveho mu buryo bwa burundu, isenywe mu buryo bwa burundu. Ibi ngibi rero mu by'ukuri FDLR igaragaza ntabwo birangirira aho ngaho, ahubwo yo yerekana ko mu gihe u Rwanda ruzaba rukomeje kwanga ikigendanye no kuba rwakora ingamba zabwo z'ubwirinzi cyangwa se ngo ibitero igabwaho, ngo mu gihe bizaba bitarahagarara ngo icyo bazakora nta kindi ni ukwirwanaho. Nkuko rero byumva aba barwanya FDLR bari gushaka impamvu bashobora kugenderaho bongera gusubukura ibitero byabo n'ubundi ku Rwanda. Iki rero ni kimwe mu bintu leta ya Kongo Kinshasa yifuzaga, ndetse ugukomeza kubaho kwa FDLR ni inyungu kuri Kongo, ukuba yasenywa ni igihombo kuri Kinshasa n'ubundi, kuko izi nyeshyamba zifatiye runini ingabo za leta ya Kinshasa FARDC mu rugamba zihanganyemo n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Rero izi nyeshyamba uko bazasenywa ntabwo ari ikintu cyavuye aha ngaha. Rero nk'uko byumva impungenge u Rwanda rwagaragaje zurumvikana kandi zari zifite shingiro, kuko rwo icyo rushingiraho kandi rugaragaza nuko aba barwanya ba FDLR icyitwa gusenywa atari ikintu rwose bifuza, ndetse atari n'ikintu Kinshasa nayo ubwayo yifuza. Ndagushimira cyane, reka dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye. Iyi ni Kivu Land News.